Kendo nije samo borilačka vještina, nego ravnoteža duha i tijela. Nije učenje 10.000 poteza, već ponavljanje jednog 10.000 puta. U kendu ne postoji poraz. Ili pobjediš, ili naučiš lekciju. Prvo moraš nahraniti duh, da bi nahranio tijelo. A prije nego ovladaš sabljom, moraš ovladati onom od drveta. Uči nas da fokus nije sužavanje pogleda, nego vještina gledanja šire slike. Da bi savladao protivnika, prvo ga moraš poštovati. A da staneš pred njega, prvo moraš stati ispred sebe. Kendo nas uči više od tehnike i borbe. Uči da je svaki korak na putu važan i da put uvijek počinje od tebe. Vjeruj u sebe.